Class! Yes, sir. Yaw. Gamitin ang nang sa isang pangungusap. Kasayon, Ronnie. Sige. Gamitin ang nang. Mayang gabi, inang. Basta, how'd kag English? Okay, testingan na to ha. Unsay English anang baka swerte ako. Beep, lucky me. Okay ne. Maswerte ako, inay. Lucky me, mami. Kini. Last. Unsay English anang maswerte ako sa lalaki. Lucky me with egg. Sir. Nakoy ipablatter ba? Saman. Nay nangawat og manok sa mo, gikawat, hurot og manok og kawat. I-describe say now. Ang naong nga to, sir. Pero wa mo ko kabantay unsay naong, sir. Maglisod tani. Ako ni hinumduman, sir. Orange og sinina. Unya, yellow og buhok. Basin og si Naruto to og si Sangoku. Kinahanglang imay di imong bana. Para dili ka maalaan og dalaga. Nan, Oh, isang prutasan na kusog manugo. prutas nga kusog manugo. Unsa man? Laban na! Pre, Oh, tinuod lang madunggan ako nga imong papa di daw mo inom og dili pud siya manigrilyo. tinuod na. Uy, unsay sikreto niya? Wala man dyan siya kwarta. Basta, Alisa, tinuod nang giingon sa imong teacher nga bread daw kag math sa eskwelahan? Tinuod na. Ya, wala kong anak, uy. Kasi taga-taga sample, di ko katuo mo nga bread kagot. Sige, sample ha. Tagaan ka na kog 2 ka apple, ug tagaan ka na kog 3 ka orange. Unsa answer mo? Salamat kayo. Tanda, nakikanta. Trending ni. Trending? Sige daw, minaw na to. Sige, kanta. O i i o i i i i o i i a o i i i i i a o i i i o i i o i i i i i a o i i i i o i i a o i Ay, isa. Unsay title na na?